Ejo, dobrodošli na Tuning World Bodensee Drift Championship Round 1. Dan 2 je pred nami. Hvala Bogu smo se to noč uspeli naspati, čeprav bi bilo dobro še kakšne 2 urice potegniti. Malo se nam že mudi, ker kot vedno bomo do minute natančni na drivers briefingu. Upam, da bojo navodila jasna, točna in sodniki povedali, kaj želijo točno od nas. Ok, drivers briefing je za nami. Nič kaj pretresljivega, danes imamo na sporedu en hiter trening in potem kvalifikacije. Zdaj pa že hitimo na obvezen group foto z vsemi vozniki, potem imamo pa še single foto za Sport 1 televizion, kjer bojo dirko prenašali, mislim, da celo v živo. Ok, trening vožnje so končane, uspeli smo narediti 2 rana. Želeli bi si seveda več, ampak 2 je boljš ka nič. In čakamo kvalifikacije. Neverjeten, glej to, koliko je volka, to je noro. Noro. Pravijo, da 600 000 ljudi v zadnjih 3 dneh. Noro. Ajde, prvo po pameti, So, Dre Nitrous, jetzt am Start. Was ein geiles Auto. Ja, RB25 unter der Haube von dieser Silvia. Der hat Probleme, muss da viel korrigieren. Bam!
Ja, Sound nice. Auto sieht Bombe aus. Das ist wie so ein Jagdbomber. sei score? 55 Punkte. Ok. To je bil cilj, da dobimo en tak skor, realno. Samo da ni nula, tako da zdaj imamo bolj komfort, da probam bolj agresivno odpeljati, pa da zadanemo te cune. So, Dre, Nitrous. Oh, der hat Probleme auf der Vorderachse, das sieht man ganz, ganz deutlich. Ja. Und wieder schön am Klatschen. Ui. Ja, der hat ihn über die Kuppe sein Heck überholt. Tirano lungo na faccia, dai. Give you advice. Yeah. When you start the drift over here, you turn in and then you already start with understeer. It's too aggressive with understeer. Make a kind of a swing before you go to the right. Yeah. So go left, go right, and then. The problem I have, I need to go into third right before the initiation, so it's like really hard to flick it with one hand. That's the only problem I Or have. you have too much grip on the rear, maybe. I don't know what it is, but you start with understeer and then after that it's already difficult. Yeah, I know. Try to make a kind of a flick or with a clutch kick. I do a clutch kick. clutch kick. Yeah. Let's see, I'm gonna try better now. Thank you, Remo. We have water on the track from the crash barriers. Okay, where is the water? In the first corner, but it's away. It's not on the... Yeah. Okay. It wasn't a lot, but we make everything away. Okay. Yeah, it's perfect. It doesn't matter. It's on the outside, so all good, but the way is away. Okay. You have one of the best looking cars on the field. Thank you. Yeah. Egal. Okay, wir machen weiter. Weiter Dre, geht's. Nitrous. Der hat ja auch einen lustigen Auspuff. Hast du das schon mal? Sidepipe kurz hinterm Vorderrad. Schönes Ding Danke von dir, Jay Alex. Nitrous. Danke, Alex.
Malo je moglo, stari, ampak to mora biti pol boljši dan od prvega, stari, ne jeba. Imamo skor? 55-0-59. Se pravi, prvi ran 55, drugi ran 0, tretji ran 59. Sam 59 bo to ran. Fuck. Ok, we done. Fuck me. Ok, zaključili smo s kvalifikacijami in s tem tudi nekako naš vikend, ker nažalost se nam ni uspelo kvalificirati. Prva vožnja je bila odpeljana zelo z velike rezerve, druga vožnja čist neumna napaka, zvrtel sem se na tranziciji iz prvega touch and go proti drugemu touch and go. Tretja vožnja, moram pa reči, da sem bil malo razočaran nad skorom, ki sem ga dobil, but still, kar lahko povem je, da smo si nabrali nekaj izkušenj. Končno smo lahko po kvalifikacijah smo imeli še vožnje, potestirali anti-lag sistem in če bi to utegnil potestirati in voziti s tem v off-seasonu, bi bil rezultat iz kvalifikacij sigurno ful drugačen. Za primerjavo si lahko pogledate na telih klipih. Grey Nitrous, was ein geiler Name. Ja, Mann. Hey, das erste Mal, dass ich auf den... Ja, geht doch, oder? Das hätten wir vorhin mal sehen wollen. Meister war er auch schon. Seen an aircraft carrier around here? Kaj reči, jutri je nov dan, seveda vikenda ni še konc, jutri res, da nismo top 16, imamo pa opcijo peljati treningi, ki so skoraj dolgi 2 ure, tako da bomo definitivno nekaj kilometrov nabrali, se še malo navozimo, probamo različne setape, pač nabirati kilometrino in to je nekako to za danes, mi imamo pa že party čez 2 ure. Ok, gremo na party, tako da ugasim to.
Ok, tekmovanje v Nemčiji je za nas zaključeno. Jutri so samo še finalne vožnje. Kaj ne rečem, pridobili smo zelo veliko nekih izkušenj. Prvi kilometr v letošnji sezoni. Dajmo si malo pogledati, kakšen je sploh bil competition, kakšni so bili tekmeci, kakšni so tukaj avtomobili in kaj pravzaprav Drift Championship je. Ok, tukaj imamo Denise Ritzman, ena izmed redkih ženskih predstavnic, kar se driftinga tiče. Denise sem prvič spoznal, mislim, da 2016 Nürburgring Drift Cup. Še vedno je na E30-ki, ampak čist druga E30-ka. Zdaj ima noter LSX motor, 600 nekaj konjev, 800 Nm navora. Avto se pele hudo, pa tudi Denise ga kar obvlada. Vidi se, da je že dolg cajt v tem biznisu. Tele naprej imamo nekaj, kar je meni zelo zanimivega. Sicer styling ni čez po mojem okusu, ampak nima veze. Nissan Skyline R32. Če se ne motim, je noter RB25. Nisem zihar, lahko mogoče malo pošpegamo. Zraven njega tudi R33, za tega vem, da ima RB25 noter. Imeli so nekako iste težave, kot mi, kar se prestavnega razmerja tiče, ampak še vedno RB all the way. S13 je bilo kar nekaj tukaj, če se ne motim. Poleg seveda ogroman enih BMW-jev, kot bomo tle na drugi strani boksa videli. Od stare petice. To je E39, če se ne motim. E92 ali je E90, mora se malo naučiti teh BMW-jev. Vem pa sigurno, da je to od M3-a E92 motor. 370Z, ne edini tukaj, 350Z z Rocket Bunnyjem, ne edini tukaj. Zgleda so zdaj kar popularni v Nemčiji pa Švici za driftati. Definitivno one of a kind auto, Toyota Soarer. Če me moje znanje ne vara, je to 1GZ. Ja, je 1GZ. Zelo zabit upoden avto, tako je bilo kar smešen gledati, kako vse skupaj potuje po stezi. Pač ok, 36-ke, to smo tudi doma navajeni, veliko tega gledati. Ampak kar lahko rečem, da dejansko tukaj ni avta, ki bi imel pod 500 konjev praktično, ampak so se bolj gibale okoli 650. 46 BMW, še en 46 BMW. V bistvu, sta te dva iste ekipe. Ja, zelo enaka BMW, v bistvu je bilo kar malo konfuzno gledati. Zakaj ta pele že 4., 5. in 6. kvalifikacije? Siguran tudi unikaten avto. Pravzaprav ne vem, kaj je. Naj bi bil 2002 BMW, ampak nekak je rit ful kratka, tako da ne moram malo pogooglati, ali je to okej. Customiziran ali je po svoje izumljen, ne vem, ampak zgleda pa zanimiv, mislim, da se strinjamo, da zgleda zanimiv tale avto. Ne edini Mercedes tukaj, CL, je to CL? Think so. Tudi z Mercedesi nisem kaj prav preveč podučen. Definitivno eden izmed lepših avtov, sploh iz vidika stylinga, je tale PS13-ka. Če se jaz ne motam, je tole Pandem Kit za R32, upasan gor na tale PS13. Kaj je pod haubo, ne vem, ampak če se ne motam, se sliši tako zelo Jay-Z-ovsko, da je 1GZ. I don't know, nik se ne vidi, ampak definitivno zgleda dober. Ok, zmotil sem se, ni R32 Rocket Bunny, glih prišel je lesnik, je rekel, ej, tebe follow vam že 5 let na Instagramu, tako smešen. V glavnem, ja, je nek drug body kit, something like Daytona style. Nima veze. Še ena S13-ka za moje pojme je tudi ful lepa. Zikar je spet neka Jay-Z kombinacija. Po moje bo kar SR20. Ampak ja, to zelo lepo narejen avto. Tak bolj final bout style. Kako ste mu reče? Kako bi te mu rekel v temu stilu? Hotboy. Hotboy style. Hotboy style. Skyline R33, 1000 konjev z LS motorjem od Franca Kunčiča. Siguran Slovencom, ki so v drift sceni do dobra. Hello. Hello. Are you coming to Night Strike finally this year? Maybe. Not maybe. Not maybe. You give us a yes and that's a deal. Okay, so we come. S13 z LS-om. Welcome, brate.
represent. So, new connections. Ali from Switzerland, Hello. not originally. Originally from Balkan. Macedonia represented here, but although flying the Swiss flag. Next time you change the flag, right? Next time I will change my flag. Yeah, man. Take care, enjoy. See you, bro. Thank you. Še en 36 BMW, švicarski, z LS-om. Veliko je teh LS swapov, v bistvu, sej za stezo, kakor je ta tukaj, so pač te, dajmo reči, da motori z veliko kubaturo zelo prizanesljivi. Ne rabiš se veliko matrati, ker navor je praktično iz nule. Ne pa tako, kam iz turbo avti, pa Intelek, pa klačkik, pa ne vem kaj. Ok, lede tole postanem, to sleda hodil. Večkratni evropski prvak, naš friend Remo Nicen, BMW. Mogoče ga večina drifterjev izpred kakšnega desetletja pozna po zelo znameniti Falconi 30-ki, kasneje za Z4 vozil. V glavnem je rekel, da je policaj, da se vsega znebil. Naredil nov avto z 2JZ-jem. Pazi to. Remo went on the dark side. Hey Remo! A bit. I'm not gonna bother you much. So, My friend. nice seeing you after a while. Yeah. And it's really good, and I'm really proud of myself that we could do some twin driving together. That was nice, and you managed to qualify first. Yes. How was it? Yeah, I'm really happy. This is not the kind of circuit that for me and my car. So, but over here, Bodensee, great atmosphere. Awesome atmosphere. Great organization. Drift Championship is doing a really good job. It is. It is. It's unbelievable what is happening over here. Yeah. So I'm really glad we did. Had really good battles. And, yeah. Of course, you managed the top 8 and finals tomorrow. Was a little bit of struggle in the top 8 because Okay. the speed difference and the grip difference, power difference is way big. Exactly. Then you so- need to have a good strategy. Yeah, But you have a really good spotter who's Yeah. been with you since forever and doing a great job all the time. yeah. That's true. So, how come going on the dark side with the JZ, not having a BMW anymore? Yeah, it's my first turbo engine. Okay. Not the BMW engine in the car, and choose for the JZ. It's an awesome engine. It sounds great. True. Lots of power. In the beginning, had a little bit of struggling with the setup and how to drive it. Have to adjust my driving. Adapted, yeah. More aggressive. More aggressive. Way more aggressive. All the time in the Yeah. RPMs. I was just looking some footage from on board, and behind the 350Z, how aggressive I have to drive to keep the car sideways behind the slower car. Yeah, That's- exactly. You really have to hurt this car. Yeah. But I managed, and the car is strong. So we built the car strong. We have all the good parts, And looking It tidy works. as always, as your old builds looking like really nice build. Yeah. And that's how That's really- how I do it, and that's how I love it. this is how I like it as well, and how I like to have my cars as well. Remo, And you did also very well. So Thank you. I saw you a few times driving. The progress during these few days are really good. that's the plan. Yeah. Just bringing in the mileage and sit time. Trying different setups on the car. We were playing a bit with the tire pressure setup today, and testing the anti-lag and how to drive with the anti-lag and all that. But This circus is really good to try yeah, it's slow, a lot but of it's technical. different things Yeah. and chase everyone. So many different cars, and Yeah. you can learn so fast in It's short really good. time. It's really good. Yeah. All the best. Tomorrow we're gonna be cheering for you. Thank you. Yeah. So Thank you. see you soon. Okay. Take care. Bye bye. Bye. Okay. Remo je dal mi tudi zelo par dobrih napotkov čez moje vožnje in res sem mu zahvalen. Vesel, da sem ga uspel spoznati pred vsemi temi leti nazaj. E30. Počasi že kar rariteta na sceni, se mi zdi. Po moje predvsem zato, ker sama drift pravila
kako mora biti avto tehnično pripravljen, ne dovoljujejo več zamenjave zadnjih subframe oziroma kakršnikoli hardcore posegov, kar pa potem rata problem, ne? Ker vse te 30-ke so začeli vsi swapati na M5 zadnje subframe. Remo je bil po mojem eden izmed prvih, ki je to naredil, ampak ja, danes je to že kar prepovedan, tako rekoč. 370-ka, se mi zdi, da tale je bila ena izmed hitrejših zajev, no? Na stezi ta vikend. Dosta avtomobilov je v bistvu že šlo, se pravi, tisti, ki so izpadli, so že kar hitro odšli. Še zadnji avto, zgleda tudi res orang build, če se ne motim, AGK, E90, se pravi Eurofighter, Franz Simon. Ampak to, kar vidite, to je čisto tako professionally, kompleten rig, to, kar vidite na Drift Mastersu, Formula Drift, to je to, pač kamion z vsem, hospitality area, mechanic area, to je pač nekaj, kar mi lahko samo sanjamo zaenkrat. Ok, še zadnji drift avto, ni v competitionu, ampak vsaj meni do dobra poznan, verjetno tudi hardcore drift fanatikom, M4-ka, Red Bull Three Brothers od kolega Elija. Nažalost ni tukaj, Eli je v Valenciji na Drift Mastersu, pomaga eni ekipi. Je pa cool videti tale avto po mnogom cajtu, pa naj razkrijem, zgleda isti avto, kakor je bil, ampak je šasija čisto druga, namreč vse stvari so premaknili na M4 GT3 šasijo, tako da je v bistvu avto še lažji, kakor je bil. Nazaj v bazi z Bodenseja, seveda brez zapletov, nazaj grede tudi ni šlo, no, en zaplet je bil. In sicer ravno ob odhodu je na kombi odletel alternator in v nedeljo najdete rezerven alternator sred Nemčije za Fiat Ducato. No, dajmo reči, da ni misija nemogoče, wait for it, ampak so nam na pomoč priskočili slovenski kolegi, ki so bili tudi na Tuning World Bodenseju, redno spremljajo to tuning, styling, evropsko sceno. In so nas glih potegali v enem storju, ki smo furali, in najprej sem kontaktiral enega kolega z Hrvaške, Jura, in je pa rekel, obrnem se na Tadeja, ok, Tadej nas je tegel v storju, kličem Tadeja in takoj se je odzval, k sreči imel vlečno kljuko na avto, smo zapeli prekolco, napolnili akumulator od kombija in pičili proti domu. Na vsakih cirka 180 km smo se ustavili, preklopili na alternator oziroma akumulator od vlečenega avta, nafilali kombi, cca pol urce, furali naprej, ponovi in tako dalje, vse do doma. Tako da today, Mr. Dusty Cupra, hvala ti za tale support, si nam kar dober rit odnesel, ampak ja, prišli smo prej dan, kolikor gor, tako da, kar se alternatorja tiče, no, glih dobro smo štartali, že prišli na avtocesto, kliče kolega Benjamin, ki je tudi bil moderator na tem dogodku, sem uspel najti alternator za vaš kombi, smo rekli, ok, bomo pač potegnili do doma, sej verjetno bo znesel in je znesel. Tako da, zanimiv dirkaški vikend je bil za nami tako ali drugače. Upam, da v prihodnje brez takšnih prigod, čeprav verjamem, da so zanimivi za poslušati. Do naslednjič, lajkite, šerite, naročite se na kanal, naročite se na 30 Second Drift Squadron kanal in se vidimo, če nekje na stezi, na kakšnem eventu, pa definitivno v naslednjem vlogu. See ya!